Manipuri Panchayat Mikhal Pangthok Tabana Maram Oiraga Tarataruk Suba Finance Commission gi grant sing Kumjali Singani Kulhum Kunithoidagi withheld the lady Haina RDNPR gi Director Katrimayum Umananda na Fongdurakli Wafam Singasi Directorate of Information and Public Relations na Sinduna Nitaipa to take the Labor Directorate Asigi Auditorium the Pangthokpa mid the press ki Taruk Suba session da Mahagna Fongdokibani Thauram Aduda Rural Engineering Department ki Chief Engineer KI Stemba RDNPR gi Joint Secretary Lanjoy Thodam MSRLM gi State Mission Manager G Kapita Amade MSRLM gi Chief Operating Officer Skills KI's Bobby Susaruyaki Thoramaduda Director Katrimayum Umananda na Makatana Hai Senba Chahi Lisingani Kunmanga Kuntarukta Lupa Crore Ani Dasming Nipan Rom Changna Training Program Chahum Gayankai Rom Pangthoki Amade Trainee Lising Taramariga Chamriga Nifu Romda Kanaba Panghanki Training Program Singadu State Institute of Rural Development SIRD gi Makada Pangthoki Bani Starasigi Mapanda Pangtopa Workshop Amadi Training Program Kayada Su Official Singna Saruyaki Senba Chahi Lisingani Kuntaru Kuntaret ki oina Lupa Crore Amagi Proposal Thagat Kre Amadi Hauzik under approval de Lady Department Asina Rashtriya Gram Panchayat Advancement Index ki Makada Starasigi Performance Hangar Hanaba Kongthang Kaya Supai Khali Panchayat Governance ta Nupi Mihut ki Masing Hangar Hanabasu Department Asina Angaba Thakta Honaduna Lakli Kumjali Singani Kunmanga Kuntarukta Starasina Recurring Grant Oina Lupalak Humputaruk Dasmik Nipan Sinorom Pangki Grant adugi makada training program marifumatoi pangtokduna miyoi lising aniga chamriga humpumanga romda kanaba phanghanki lamphel pata extension training center amasu hangdoktuna training infrastructure mapangal kankhat hanbangam khrei State Finance Commission amasung tarataruk suba Finance Commission grant ka mari lainana mahagna makatana hai Manipuri Panchayat Mikhal Pangthok tabana maram oiraga tarataruk suba Finance Commission gi grant sing kumjali singani kunithoidagi withheld leiri Gram Panchayat level gi elected body same driba fauba administrative committee singna hauze function tawringai marakta pangthokadaba activity plan amadi proposal sing finance department ta thak rehna su mahana makata na fongdoki Minister ki magi ko bangsani kanu dato bulte phelanya hensu khangte adu aina sa so thamje ki ba apu ki pm ji wise ki ma khana thot lo pata ni moi the people norms no sit satisfied to the like no was in to बस में क्लियर जितना मोह मागी डिमांड तो जब के तो जब मिनिस्टर ने मागी कम्युनिटी की करेंगे तुम लेंगे अनु देखो ना इसको कंपेन कर सो तो नहीं है बात नंदरे तो आई ना डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट तो का कैसे की कोई कनेक्टिविटी की करेगी कनेक्टिविटी 250 points can say suitable population suitable because census की फिगर्स की क्या होता है लेकिन ऐसी है चेक तो उनका अंका अभी हम लोग से तो